haray darngal ngal ko hunde hawnide hurɓinide ko ɗum wiyete darngal. hakke ma ko fi mum hawni ko fi mum hurɓini mi anda min e kun alluhum am barki ɗum kañi ɗi duuɓi am si tawi miɗo hewti haalugol to ɗi darngal ko waɗi noon Allah tigi landike nelaɗo ko honɗum andinimo fi ɗum. Qur'an wi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ma adraka mal qari'ah ko honɗum andinma ya Muhammad fi darngal. hakke ba ko fi maggal hawni si fi hunde hawnike mawni ha ɗum tigi ɗuuɗi inɗe hunde wotere heɓi inɗe ɓuri 10 darngal ngal wonde Allah no wi'a ngal alqiyama. Allah daali la uqsimu bi yawmi alqiyamati wala uqsimu bin nafsi allawamati ayahsabu al-insanu an lan najma'a idamahu bala qadirina ala an nusawwiya bananahu bal yuridu al-insanu liyakdura amamahu yas'alu ayyana yawm al-qiyamah. Nder ɗe ayeje ɗo arɗe e simore wi'ande al-qiyama simore nden tigi ko no wiyete suratul qiyama ɗo Allah noddiri darngal ngal qiyama yani ko daragol. Allah wingal daragol ɗi honɗum ko ñalande nde yimɓe ɓen daroto e mu'um. yimɓe ɓen daro jooɗataake ton tande darngal jooɗataake ɓaaratake ala ka ɓaare ɓelle montama wa yasalunaka anil jibali qul yansifuha rabbi nasfa ala fello ka ɓaaroɗa ala leggal ka ɓaaroɗa ko ya daro ala ka jooɗataake o dare ɗum wasi Allah wingal darngal wonde Allah no wi'a darngal ngal ñallal sakkitingal al yawmul akhir dhalika yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. ñalande sakkitinga ɗum ko wetata ko niɓɓa ɗum ko wetata ko niɓɓa ñande go wetay hara diɓɓata hande kadi ñallal ala ɓawo maggal ñande go wetay hara niɓɓata few ko ɗum woni ñallal sakkitingal ngal wonde Allah no wi'a darngal ngal alwaqi'a yanowal. Allah dali idha waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'a. tuma yanawal ngal yani wonki wel hay gotel wata yeddude ɗum wiya ngal yanata darngal ngal non ko liɓowal towirnoɓe ɗo janfa e bonki e townitare eme may leydi bantowal joltintinnoɓe ɗo hoore muɗum tawi ko sapriyankinagol ta ko fi Allah ɓe bantotono e ñande khafidatu rafi'a. wonde Allah no wi'a ngal al azifa hawdungal sifatil azifa ɓattike yani ɓattotongal ngal e aya go wa anzirhum yawmal azifati idil qulubu ladal hanajiri kadhimin. nder timɓe ɓurɓinirɓe yetoɓe ɓe andi taɓe yejiri dey ñalande hawdude hewtugal ɓattingal ngal nde ñande yimɓe ɓen hulay kulol ngol tiiɗa ɗon andi ko ɓernde hulata ɓernde nden hula nder ga ha nde taƴ nde duppito nder ton nde hokkita yaltugol nde aran nde sagga ka dande ɗo sabu kulol. wa andirhum yawma al azifati idil qulubu lada al hanajiri kadhimin. donc wonde subhanahu wa ta'ala hino wi'a darngal ngal alqari'a konkowal fillama wondema yimɓe ɓe hulay nden ñande ɓerɗe maɓɓe ɗen duɗɗa wasi tuma goɗɗo ƴetti jandi hino tappude baafal jaddi ko sonkata ɗon konko noon ɓerɗe yimɓe sonkirta kulol ñallal ngal
ɗum ɗo fuu ko inɗe darngal hingal heddori inɗe goo kadi ɗe wona ɗum wono alhaqa wono tammatul kubra sifa ɗum ko sabu mawnugol maggal mijite tuma hunde hawni hurɓini mawni ha Allah taguɗo kammul ɗin jeɗɗi leyɗe ɗin jeɗɗi kanko e mangu makko mum fof o wi hunde kaari no mawni talletara no mawni ka Allah no sifiti woɓɓe goo o wi ala yadunnu ulaika annahum mab'uthuna Allah wi li yawmin adimin yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin yimɓe ɓe no janfo ka peete tappa ƴettirgal ngal ma ɗum ƴetta hara timmata janfo wujja Allah daali e hara ɓen anga annahum no kamɓe mab'uthuna ko immintinteɓe li yawmin e ñalande adimin mawnde Allah wi e ñalande o wiya mawnde kadi ñalande honde yawma yaqumu nnasu ñande den nangal yimɓe ɓen immoto darano li rabbil alamina jeyɗo nde tati ko nden ñalande mawnde woni ko Allahu lanɗon subhanahu wa ta'ala fodi o hertini fiika o mooɓa dendanangal tageefu makko ngun fof o mooɓa ɓe fof ton o ñaawa ɓe o jonnita jon gonga gonga o jonnita jon fenande fenande ko nden ñalande na ñalande sama kala annabaɓen fof adiiɓe en o yettike ɓe fi nden ñalande o yewtiɓe fi may ndaare annabi Moussa ɓaw noddi annabi Moussa ha gasi neligol ɓa o nelimo ɓay o gayni présentade o wi ko kanko ni innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri ko mi woni Allah reweteɗo o ala siwana min no julde nde sabu jantagol lan inna sa'ata la atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a dergal ngal ko aroju ndey Moussa tawi o nanaka to dergal ngal ko aroju mi suuɗi ngal ha mo gomi suuɗitike ngal Allah suuɗi ngal ha waywa so suuɗitoto ngal kanko tigi wi won ɗum wi yo wonki kala yoɓe yani ko kilatino hiki Allah tawi hay o nelali mo taw haalde mo fi dargal ngal non si ɓe continue yewtere nden o wi fala yasuddannaka anha man la yuminu biha wattaba'a hawahu fatarda ko ayo Moussa wata sakkoma fi dargal ngal dey on neɗɗo mo gonɗinagal fi makko fo halti mo gonɗina dargal haray fi makko halkiki adna wal akhira kana amruhu furta yelti subhanahu wa ta'ala wi ba o yewtimo fi dargal ngal jakka hari ɓe gaynade haala kono tawi ma o lombanamo fi dargal ngal o tawi noon o wiwa ma tilka bi yaminika ya Moussa honno jogoreɗa ka ñaamo ma ɗum noon hunde so hurɓinike ha wano annabi Ibrahima en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah danduɓe ɗum annabi Ibrahima o wi rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab yoma yafoɗa jinnaɓe an yafoɗa gondiɓe ɓen ñande dargal ngal darwi ɗum noon ngal ɗo dargal yewten fii ko honno dargal ngal fokkitiranta neɗɗo on sabu Seydina Abdullah ibn Abbas o wi dargal ko ɗiɗi dargal tosokal e dargal ñanal dargal tosokal o wi ko ñande mayɗa ñande am mayɗa hara dargal ma dariki kasi goɗɗo maayi gonno heddori kadi joni noon fokkitande dargal ngal ko fokkitande maygol ma neɗɗo ko fokkiti maygol ɗum no mawni no wurɓini Allah sifanike en ɗum seeɗa ka suratul qiyam Allah daali kalla idha balagati taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafati saqu bisaq ila rabbika yawma idhin al-masaq fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla thumma awla laka fa awla
o yiɗe ayeje ɗe wallahi ɗe no hulɓini ɗe no hulɓini wallahi ɗe no hulɓini Allah daali kalla ko haqiqa ida balagat tuma mayde nde yettoyi a tarata yeɓe maayo mayde nden fokkitanaymo ka feɗangu hondu koyngal mayde yara doyde hawjata fokkitande mayde beru 1 centimétre ino muusi ɓuri kala muusendiji feƴƴuɗi adna fof nelaɗo sifi ko mayde muusi ko ɓe maaki no waywa tuma neɗɗo darna seerawal mettugal ngal wela waɗa ka tumbere hoore makko seerira doyi ha sengo yani ngoya sengo kadi yedi no ɗum muusiri noon ɓe maaki ko noon mayde muusiri ɓe maaki e maako maɓɓe goo mayden no muusiri wasi neɗɗo wallinama ka leydi ɗo kammu ngun a faama e hoore makko tawa ala no foofi kamɓe tigi mayde nden soñjiɓe ñande ɓe feƴƴinayno ittano e maɓɓe ko yoni siyon ndiyam ngulendi itta e maɓɓe ha kamɓe tigi ɓe maaki allahumma hawwin alayya sakarati l maut ala wa inna lil mauti la sakarat ɓe maaki jooma hoynanan sulande mayde e yo jaka mayde ko ni muusi kamɓe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam joni ɗum ɗo yeeso men en feƴƴaali ɗum taw eɗen sabbii ɗum Allah daali tuma mayde nden jokkiri noon haa nde hewtoyi kande feƴƴi o aray ɗon maayi ɓuuɓi dok en koyeɗen ɓuuɓi keeci ɗin ɓuuɓi yaara noon haa tuma nde hewtoyi ka ƴiye ɓerde si nde feƴƴi ɗon haray gasilan ni ko ɗon kisan wi'ete wakkila wi'e kisan man raako kon mboni ɗo moccowo ɗum siko ga sika kacca e ko naatiri to wi'e taw si labtani donka no udditi taw si docteur kaarino ɗo wakkila man raak wa dhanna o fellita kanko annahu l-firaq o seeda woni en sammo andi ko muusimo ɗon kon haɗi hande sifa ɗum musali mo andi pellet ɗum gaccatamo kanko wa dhanna annahu l-firaq waltafati saqu bi saq belenji ɗin tappodira seydna Abdullah ibnu Abbas o wi waltafati saqu bi saq woni ɗum ko tuma neɗɗo o nangodiri e mayde nden hiɓe gerdude mayde no wiide o yaha e laakar mo wiide o yahata laakar tuma ɓe gerdi ha koyngal makko goo lumbi yahi laakar wanni mo heddori gotal adna ga tuma ɓe gerdoy ha ngal heddigal adna ga tawtoyngal laakara o wi haray iltafati saqu bi saq koyngal tawti koyngal waltafati saqu bi saq Allah daari ila rabbika yawma isnil masaq nden ñande kala ka o naɓa siko donka kaka Allah o suti siko Amérique ngelo naɓaɗo Amérique ñawdegol appiraɗo e keesuwal tamayi ngelo naɓa Sénégal ñawdegol artiɗo tay mayi Allah daali ha kaw yehi wo kaka Allah o suti ila rabbika yawma isnil masaq eyno ko hurɓini kon noon tawa noon fala saddaka wala salla oɗo gonginani kala ko o yeeta ko o waaja ko fof o wattu samaka julda o jogoraki sooɓa walakin kadaba wa tawalla o woni fennuɗo ko wowla hucciti jokki ko boni thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta hoti o rutti ka ɓeygore makko himo leeƴo himo bunga duriya ngala daari kon ɓorni ɗo fof min jeyi tawi noon jaka o mayino o anda sanga nde yimɓe wullata wiya ko yurmi waɗi ɗo e mbaw acci jawdi hay ko yurmi hey ɓiɓɓe Allah no wiide mo awla laka fa awla en ba hala ko ye wonanima en bale ko ɗum hande duɗa e mum summa awla laka fa awla hala ko ye wonanima saabu ko ɗum tigi hande duɗa e mum ɓeroɓe wi awla laka fa awla arani ɗi ko lette gabruɗe heɓata ɗi summa awla laka fa awla ko probléme dargal ngal kañe jahannam ɗum windani calcule noon tuma fewdani ɗon neɗɗo immine joɗɗine ko woni wo ko yimɓe ɓe waɗantamo o daari o tawi o immata ko e nawnare makko nden kaka gaɓɓuro o suti o tiggito fewno ɗon o tawa tolje makko ɗen ko affaire ñappirano goɗɗo jattano o ñappiri suum ɗum o fokkiti noon ɗum hettotako ɗum régulotako ɗon hay haala wawata mba ɗum no hulɓini ka ko ɗum way so yihi ɗen wiya en renodira haqqeji men koy ko fi men yo ka ko woni ƴoƴuɗo ko reeniɗo e tonigol yimɓe acca yimɓen toñamo kanko ko ɗum ɗo woni fokkitande mayɗum neɗɗo on si iwtiɗon mahin ka dargal tigi non joni
darngal ngal e hoore mum hay fokkitande darngal ngal taw wolen fi fokkitande darngal ngal tigi darngal janangal taw parce que yimɓe wallinoyteɓe ka gabruɓe hara ɓe fecciti pecce ɗiɗi moƴƴanaɓe ɓen ko neminteɓe ka gabru hada ma wa'ada arrahmanu ko ɗum ɗo tigi Allah foduno wa sadaqa almursaluna ay takanelaɓe gongi en perdi ni nelaɓe yeetinoɓe wondema darngal ngal no hurɓini ngal daroto ɓe wi ko fenade fes darngal ala ɓe maayi noon hiɓe lettede ka gaburu ha gasi si woɓɓe yippansa darngal ngal ɓen ko ɗum tigi e gayle hada ma wa'ada arrahman ko ɗum Allah foduno yo yedduɗen wa sadaqa almursaluna ay nelaɓe gongi enen en perdi en nani firayo hada ma wa'ada arrahmanu wa sadaqa almursaluna ɗum suratu yasin no hurɓini wallahi suratu yasin no hurɓini donc pensam maggal on fokkitande maggal fokkitande darngal taw wurin ko darngal ngal fokkiti ngal waɗal taw koy on ngal la yewtimo Allah dalika suratul hajj ya ayyuhan nasu taqu rabbakum hey kono yimɓe wule joni mum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الآية الله داني هي كون يمبه ولا جوم هو إن زلزلة الساعة دلن قدرنغال أننا كنغال فو وفكتا دبارو نا درنغال وفكتا درنغال زلزلة الساعة الله قال شيء عظيم الله شيء عظيم شيء نكون عظيم المولد يوم ترونها عند سيد ويدون تذهل كل مرضعة أما أرضعت كلا موينوهم بوغوتو موينين كالكليتو ما جيدرا وسوي غودو لبي جاناي اون موينو دو بوغي مو دوغي ها هاندي هاراي كو تيدي وادي كا تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها كلا سونا سوي دو فيرتو نيان هاتو نينا لابتاري بس هايس كو نيان دو سوي فيرتو نيان افير لبي جاناي ناني لبي جاناي على يالا لا باو نيان تاكو نا لبي andi ma o jibina don no bobon kun jibine kun pito ku wona kat haato nyinna ka muyni nede ma dankede kala no ma ko de hore وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى يا يمبه بسكا كسلوبه وما هم بسكارى كوري بسلا ولكن عذاب الله شديد ولت الله دهوني ساتي هربني dum do ni fokkitande dan si dum do wadoy fo piti ke fadama pop warama pop Allah tekko fop lanne قرآن وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ذلك يوم موننا كان وهاينرا مون ريد yoɓe anditi ndi leydi no ndi foti fodde ko tamande makko ñande dargal kammuli ɗin jeeɗɗi o sowidira o jogoro ñaamo makko subhanahu wa ta'ala moti o towi o feƴƴi sirkede amma yushriko onno goɗɗo suusiri sirkangol o Allah daali wa nufika fi suri wutteka aladu fa sa'iqa piito faɗɗe maaya man fi samawati man kala ko woni ka kammu ko man fil ardi ko woni ka leydi ko fop illa man sha Allah subhanahu Allah hoddiri nañande e luttu pek hadith selludo mo Imam Muslim ma Bukhari filli wonde ma se aroyi nañande Allah jonnay ort malakal maut yo hirsam mo kala ko jogi wonki hirsanan kala ko jogi wonki o hirsa fop waro en Allah mi hirsi fop ko heddi ko annaba ɓen e nelaɓe Allah wi min numa ya hirsanan kala ko jogi wonki
o hirsa annabaɓen fof ene laɓɓe wara o inna ko heddi ko Muhammad o inna hirsanan kala ko jogii wonki o hirsanelaɗo o inna Allah ko heddi ko malaikaji maɗin o inna hirsanan kala ko jogii wonki o hirsa fof ha heddoɓe nayo Jibril e Asrafil kañum e Mikail e ɓen Ajrail heddoɓe o inna Allah ko ɓeɗo heddi Allah wiyami innuma hirsanan kala ko jogii wonki o hirsa fof ha heddo Jibril o inna Allah ko Jibril heddi o wiya hirsanan kala ko jogii wonki o hirsa Jibril o inna Allah hande lutta ko jogii wonki e ko taguɗa ko Allah wiya no lutti o wiya lutta o wiya no lutti Allah wiya hirsito an heddi o nangodira wargol hoore makko o tano muusino satti o wiya Allah hara miɗo anduno mayde ko ni muusirno mi wiyayno ya yamir wargol goɗɗo goo haranami o hirsito ha heddo tagu ɗon ko ɗum firi en jangi ɗum ka suratul Hadid ɗaɗe huwal awwal wa huwal akhir ko ɗum woni o huwal akhir kanko tun heddoto kadi kaari goɗɗum no woduno andi ko tabbine janga Qur'ana feƴƴen ɗum o wiyen huwal awwal kanko woni ko adi haɗi hay hunde ala kam wala malaika ala fus ala kanko tun o wi kadi o huwal akhiru kanko tun heddoto wonto e kadi fus ala ton wona ɗon duuɓi 40 tano deƴƴoko kanko tun woni duuɓi 40 deƴƴo hunde ala ko joggi wonti fus ala kanko tun on say o tagoya Asrafil wuttowo o tagamo ha gasa o inna wuttu o wutta ɗimmo ko ɗum wiyete summa nufiha fihi ukhra fa ida hum qiyamun yansurun a andi ko waɗi si wiya summa ko zarfu noon kono kanko o puttindinnayi duuɓi 40 no hakkude yani summa ko harfu atf kono kanko bayan no woodi summa nufiha fihi ukhra hoti wutte ka aladu ɗimmu fa ida hum qiyamu yanzurun hey ko mayno nanen ko fo immitike kadi no dari no punni no pungoto ɓayno nangue ala nangue halkindira noon wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha leydi nin jalbinire ndeññande ndin leydi ndeññande na ɗo na ndi ɗo yawma tubaddalul ardu hayra al ardi ka ndin leydi ɗon ndeññande nde jalbinire annora jooma ma ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi al kitab deftere ne gatte wa ji'a bin nabiyyin wa shuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun wa wuffiyat kullu nafsin bima kasabat wa huwa a'lamu bima yaf'alun wasiqa alladhina kafaru bi rabbihim ila jahannama zumara subhanahu wa ta'ala o ɓanginani en e ɗe ayeje ɗo seeɗa e derngal si hawtama ɗon immama doge wite si wi molanangi immiɗo ka gaɓuru ummuwo dogay ɓuuri ko avion dogata yara nokkun gotum fof fotto e nokkun gotum yawma yakhrujuna min al ajdasi sira'an ka annahum ila nusubin yufidun ɗon ñande ɓe yaltata ka gaɓuruji sira'an ta ko ɓe hawjuɓe wono ɓe dogirayno noon si sana mo tappi wono am yiɗɓe soirée ɓen si waɗama alo ka soirée nde wotere ko ɓe wirata ɗon ko kadalika kadi ko noon dogirte fopp moɓo yo nokku gotum ɗo yo ɗum ɗon fopp nokku gotum ko malaika taw kala ko woni ka leydi kala malaika ko wonno ka leydi fopp moɓodira ƴawa ɓe ƴawa ɓe ara ka kammu hikkingu ɗo ɓe wiya kodi jam hono ngatti on ɓinna ɓen anda joni feƴƴe yeeso sen andoyi ɓen noon kadi feƴƴe kodi jam kono ngaddi on ɗo ɓena ɓen anda feƴƴe yeeso ɓe arda noon ha ɓe hewta ka tagu ɗon malaika fof ara ka tagu ɗon ko ɗum Allah dalani en ta'ruju al-malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana fasbir sabran jamila malaika no ƴeeŋa no ƴawa yaha ka makko e ñalande nde tawata embere mu'um firoɓe go wi'i ko hakkunde fokkitugol maɓɓe e hewtogol maɓɓe dow to jundi ndin tan mum on si tawno haray seppeteno ma yahiteno ko duuɓi guluji 50 ɗon hewtirteno kono ɓe memoya toon heña
sabu affaire on nako tardata si ɓe aroyi ka allah wiya ko min waɗi to e mum o taguno woɓɓe addi ɓe ka wiyete adna mi yamiriɓe mi haɗiɓe woɓɓe jaɓi woɓɓe sali miɗo haɓɓannoɓe ñalande ka mi ñawata hakkude maɓɓe ko nden hewti mi torike o yaha nelan ka leydi ayna non lampe tamo women mino ka dari malaika ɓen tippo neɗɗo goto kala malaika wulure ayna mo fi taw dow woni dargal ngal malaika wulure ayna neɗɗo tuge malaikajo tum yonimodi na non fere malaika wulure yo aynu jiyangel gotel tawa kadi koyɗe makko ɗen no wara iwi ka teppere ha ka koppi ko jiccinaɗo qur'ana wi watara kulla ummatin jasiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha yani mofte kala no jiccina tawa fewno ɗon kala ko wiyete ndiyan kala ko wiyete baharu wattama yiite waydal biharu kujjamat yiite taarinama ɓe koyɗe maɓɓe ɗen warama malaika wulure no aynimo kala ɓiɓɓe adama ɓe waɗa saffewol malaika saffino ɓawo maɓɓe jinna saffino ɓawo maɓɓe malaika saffino ɓawo maɓɓe on say taguɗo on noon aroya dare ɗon taw wula ndenange ɓanne tange wuli kur yimɓe lakke ha woɓɓe muta e lakkere mum embere bakkatuji maɓɓe ɗi waɗi soɗiraɓe amen goo ɓenna ɓe ceerno Muhammad Tali ɓe ñande goo ɓe makani men yiite alala ɓen ceerno Mamadou yiite alala ɓe ni ko tewɗona ɓuri o tawi ko mako soɗiraɓe amen ceerno Muhammad Tali ɓe maki yiite alala ceerno Mamadou tawi ko bayigam ɓe woni mako ceerno Mamadou yiite alala ko tewɗona ɓuri o mo kala andi ko beru ha jelu falana ɗum ni tew beru ko yonanta ɗum kañum andi wono ya ɗon no yimɓe ɓe wembo ɓe weela ɓe sonjo ɓe letto ɓe tampa ɓe doga ɓe yaaka annabi adama ɓe inna jeejam men tagu ɗon annabi adama wi'a no yiiri allah yeeso hande allah gandaymo ta kanko attomo ɗaɓɓitude ɗo hoore makko annimo allah no winomo taw ñaamu leggal mo ñaamingal ɗum no mapinimo mo hulita allah landito ɗum ɗo kanko ko bi o taga o huuli duuɓi wulure koymo bonni allah nde wotere ko ɗum o huuli nden ñande enen le bonnireji men nden ñande ɓe tawa ɗon marsaɗi ɓe ara ka annabi nuhu ɓe wowla annabi nuhu wi'a mi fattani no ɓiɗɗo an on allah wimmi tami wowlitu ɗum o wino accanilan kono mbiɗo hulita o memmintin ɗo ɗum ɗo ko ɗum annimmi gire takka ɓe ara ka annabi ibrahima o inna miɗo lancuno sanamuji mi inni ko ñandu ndun lanci miɗo huli wata taw ɗum ko fenade noon ɗo hande mi landite annabajo mo ɓe yehi ka mum wo ɗum woni wiide ɓe aroye ka nelaɗo ɓe wulla e makko nelaɗo immo araka taguɗo on tawara taguɗo on ardino e arsi mum on qur'ana yettike wa jaa rabbuka al malaku saffan saffa ka jomama ara sa malaikaji no saffini wa jaa rabbuka wal malak yani ɗi fof ɗi wona fa'il ay ɗum da ko marfu ɗum da ko marfu ɗo wonde kadi wa jaa rabbuka wal malaku hara malaku on yani wawunta ko wawul haal tawa malaika ɓen no saffini ko double face ɗo on sayi nelaɗo araka allah o fuɗɗo julde darɗe ɗiɗi ta juuɗu julde lan ni wala ka julde hande kala mo juulano ha hande gasi torolan ko falɗa ko o inna allah ñaawo hakkude jeeyaɗo maɗa ɓe na wigol ko yo goɗɗo naade ɗon aljanna na ɗum addimo ɗon koye allah ñaawo nato aljanna natana to yiite nata ko jama o son jiki on say balance on adde mana da'ul mawasin balance on adde balance on addama deftere adde ɗon taw ndende qur'ana yi o wudi alkitab nde daro nde wowla bi allahu lanɗo subhanahu wa ta'ala
bi Allah lan subhanahu wa ta'ala tagini leydi ɗiyadude ɓiɓɓe adama ko feƴƴi e mayri ko fop deftere nde wola fop ko ɗon nde woloyta ha nde hewta e goɗɗo nde fuɗɗo nde wuula fi makko nde wowla ha o daro o wi'a mali hada alkitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ko honɗum e deftere ni kadi nde nange nun naata so kunde wolay fof hay komi fottuno e kaari mi ndemanimo mi hiwrakimo nde wowli ɗum ɗo nden ɗon nde woola halan mofte kala mofte deftere mum nden kadi nde fuɗɗo mofte men ɗin bi Allah nini nelaal ko feƴƴi ko fop nde darone Qur'ana wi kullu ummatin tud'a ila kitabiha annon ko deftere mofte ɗen noon nden kadi daro wowla hala o poos ono jenti andi ɗon a andi taw probléme ji maɗi ga noddaka kam ɓawi a jantuɗo ɗon nana tuma tourma o hewto wonde woolay nden no way kaarijo kadi wurno iwi duuɓi ha sama nangan e pays kaarijo ko ɗeɗo golle o naati ko ni ko ɗum ɗo o hooli ko ɗum ɗo o howi nde woola hiña si ɗon gasi Allah no mari systéme satellitaire molanaɗo kadi o surveille ko ayni pays ɗin fof ɗum no wiye lawhil mahfuz nden nde Qur'ana yiwa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin nden kadi woola nden ɗon noon wowlugol e photo ji ɗin kadi yaltitay fof alay fof no filma tuma ɗum ɗon fof gasi Allah noon noddira yimɓe ɓen goto wiya kaarijo wiyana daroɗa woola ko feƴƴirɗa kon fof Allah daali yawma yatadhakkaru l insanu ma sa'a ñande neɗɗanke antata kala ko o daro woola fof on sa o daro inna ko min kaari mi kaari hoɗunoɗo nokkel kaari miɗo haalude ɗo komi huuwi fof ta fof no jentino deƴƴi hokko sonko ala ɗon annene nga kala kawni yimɓe tato accakke nantodiren accakke ɗon na ɗon jeerno ɗon wa khashat al aswat lirrahmani fala tasma'u illa hamsa ɗano deƴƴi hokko o daro Allah hawja fofo ala wola e konngol gotol o fanka duuɓi temedere wola kadi bala mo janta wawjina kono wolay so wowlino woniri noon tigi gasi so naati e fenade Allah wiya accu komin waɗi al yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun o soga hunduko wiya juuɗe wolnan ko min ba juɗɗe woola koyɗen ko woni golle mum ko wiyogol ni ko non woniri wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun gite wolugo ndaruɗa tere makko ɗen fof wowla ha guri ɗin wowla ko ɗon noon kanko tigi o wiyata lima shahidtum alayna guri ko ɗum seedi ɗo anda ko onon sumata a seedi toto ko an sumata guri ngi wiya miɗo andi ko enen sumiɗoyta kono mi wowlina antaqana Allahu alladi antaqa kulla shay ko Allah wowlini mi sina ɗum mi wowlata si o wowli ɗon ha gasi lanni on sayi malaikaɓe ɗiɗo no aynunomo bi o taga o ari adna ɓen no windude ɓen adda dossier mum on ko ɓe winduno fi makko ko rabbana hada ma ladayya atid jomayino komi winduno fi o ko ndaare tawe ko ɓe malaikaɓe windi kon e ko wori kon siko ko tum wata o toon malaikaɓe 10 no sansodira e makko ñande wo ñande ɓen kadi adda ko mum ko ndaare siko ko vérifié ko deftere nde wi ko e ko haali kon siko ko poppu ndaare o tawa poppu ko ni woniri si tawno hara golle makko ɗen ko bonɗe ko jahannama o suti o wiya Allah ko golle an tigini ko min bonni ko yiite mi handidi e mu'um sanadilan aljanna haray a toñilan ɗon wiyete fa atarafu bi dhanbihim on say noon faso galle ashabi sa'ir o ɗirni to bakkatu makko hoore koni si Allah wiya woniri ka sen gonanoɗa ɗo wonirata goɗɗo go kadi adde o woola si tawi ko o resisi o gañike woniri ka sengo ñaamo ɗum noon kadi woni ko noon Allah ñaawirta jiyaɓe makko ɓen fof on say ɓe woniri ɓe ka sengo nano noon ko ɓen natata yiide
o moɓidiraɓe fof o haɓɓa ɓe kaɓɓol goto. Malaikajo jogo ɓoggol ngol dasa naɓde yiite, malaikaji no witira ɓawo no piide ɓe. Ko ɗum Allah daali wona suuqul mujrimina yawma idin ila jahannama wirda. Ɓe sogga bandi men naɓira jahannama. Ko ɗon ɓe naɓete ha ɓe fokkintinne naɓegol. Allah daala waqifuhum, darnanelan ɓe darneɓe, innahum mas'uluna, miɗo mati komi landoɓe. Hiɓe naɓede yiite Allah wiya darneɓe, miɗo mati komi landoɓe. Allah noddiraɓe ɗon goto goto ara o inna kaalijo wiyana na mi tagge mi arsike mi waɗane ɗum ɗo e ɗum ɗo fof an cuusala yeddude en mba hersallan ne o uggino hersa ha tew yeeso makko ngo yoppito yanaka leydi. Allah wiya naɓe mo ɗa wona ɓe ko ɗon ɓe fof ɓe landitoto e goto goto. Mbiyoɗo a Cheikh Aboubacry Diabry Jazairi e cassette vidéo ka waɗi bayana on fof ko waqifuhum innahum mas'ulun, darneɓe ko lanteteɓe. Ko ni ɓe soggirte ha ɓe naɓe nokku ko ɓe darne ɓe sendite. Kari are ɗo onon ko hutaba. Kari are ɗo onon ko lase. Kari are ɗo ko sa'ir. Kari are ɗo ko sagara. He ɓe naɓayaɓe no sagara ɓe. Si ɓe addama sagara ha gasi malaikaɓe wonɓe ɗon ɓe wiya qalu ma salakakum fi sagara. Onon ko honɗum bonnuɗon probléme mo feƴƴi jahannama feƴƴi wutama tawi ko ɗo arɗo. Malaikaɓe ɓen tigi wiya ko ɗo arɗon minen binge taga meɗen ɗo kono na yiite sama kala weni ko honɗum bonnuɗon tawi ko ɗo arɗo. Miɗon andi kala mo Allah hamani o weytum sa uslihi sagara mi naɓay mo sagara sabu Allah mo andi sagara moƴƴa. Allahu akbar, Allahu akbar. Tuma ɓeeɗo adda ɗon ha gasa malaikaɓe qalu ma salakakum fi sagar, ko ɗum addi o sagara. Qalu lam naku min almusallina, hari men juulatano. Wa lam naku nut'imu almiskina, hari men okkorta tampuɗo. Wa kunna nakhudu ma alqa'idina, hari meɗen jumpita e jumpoɓe ka fokkita o meɗen hetti, siko gammol siko ñoore siko yeddugol Allah fof mum goɗɗaɗota ko men to. Wa kunna nukazzibu bi yawmi ddin, hari men hoolaki ɗo hewtete hande min woni e ɗum hatta atana al yaqinu, ha mayde nden nangue ɓen nawanato sagara. Si ɗum gansi ɓe wonnoɓe ka sengo ñaamo malaɓɓen ɓe fokkintinne naɓegol aljanna. Allah daali wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Aljanna on ɓannaneɓe hande kadi ɓe windama natugol aljanna, sippugol yaaka aljanna harayɓe tampi na tampoɓen. Oɗo ceerno molanaɗo Cheikh Sayyid Qutb ka tafsir makko fi dilalil Qur'an o wi la yukallafuna bil maji ila aljanna hadha yu'tabaru mashaqqatan lahum bal al jannatu tu'ta ilayhim. Fatake ye natugol aljanna harayɓe tampi ko aljanna on garata tawa on say kamɓe kadi ɓe nataka aljanna kaɓe nawnata ɓe nawyata ɓe runkitata ɓe tawa toon huurul layniɓe ɓe andanɗa hoorema hakke ma ko ɓe laba ko ɓe jalbi rasulu maki goɗɗo e maɓɓe si addama adna ɗo harayo nangen natte ko jalbi ko yoni ko jalbinaɗo ɓe tawoya ɓen e nemaji e dennangal ko faala ɗuma noon ɓen naati ka aljanna gati naatoɓe yiite naati ka yiite few on say Allah wirneta hakkunde maɓɓe. Wonɓe ka aljanna ɓe yiya ko ɓe ka yiite lettete ko, wonɓe ka yiite ɓe yiya ko ɓe ka aljanna neminoto. En jangi ɗum ka suratul Araf. On say tuma ɓe yewti ɗon seeɗa yimɓe aljanna ɓe wiya andi toujours ko hettiɗo aɗa ɗo wolde hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Yalli ko jooma mum foduno on kon onon yimɓe yiite ton on yi on hendike on taw ko ɗum tigi o wino lettay on konno to woniri no wuli ɓen nayi men hendike on say ɓe inna kamɓe kadi men torike on okkore men ndiyan ma ɗum kala ko Allah arsiki on top konngol ewno wondema inna Allah harramahuma ala zalim. Allah harminani ɗin ɗon onon e ndiyan e ñaamete lanni gasi ɗuma ɓe gayni yewtude ha gasi Allah yaltina ɗon goɗɗum ko ɓawli kiron o enna yimɓe aljanna ko honɗum ni ɓe inna ko ɗum wiyete mayde ko ɗum warnomen men anditi yimɓe yiita ko honɗum ni ɓe inna ko ɗum wiyete mayde
abono ko sen Oustaz Taibu ɗo fi kala conférence waɗaɗo ya hendo mo wona ko sati a waɗira suguno kollunku woni waɗirde ɗo ni ko sengole vidéo ɗo ko spécial fi bayana Oustaz Taibu tun waɗeteɗo siɗa faala bayanaji maɓɓe ɗin fo ko ɗo tun abonotoɗa.